दिनैनिफ्राय जागायबाय चिरां जिल्लानि आइ दैमानि हाग्रामा दालाङाव फोरबो। चिरांनि आइ दैमानि हाग्रामा दालाङाव जागायबाय आइ रिभार फेस्टिभेल। हादोर गेजेरारि खोलोबाव मिन्थिजानाय फोरबो दैजिं फेस्टिभेल नङा, देग्लाय खुंनाय जादों आइ रिभार फेस्टिभेल। 12 साननि गाबगोनां हाबाफारिजों दैजिं फेस्टिभेल थिलियावनो बानजायदों आइ रिभार फेस्टिभेल। दिनै आइ रिभार फेस्टिभेल बेखेवना होयो बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म बिथाङा। आइ रिभार दैजिं फेस्टिभेल बियो माने आरम्भ जाबाय, बेखेवनाय जाहैबाय। दा बे दैजिं फेस्टिभेलाव जे जों आसा खालामदों जे गोबां मानसिफ्रा बहाय फैगोन, खारन बहाय जोंहा गोबां एक्टिभिटिस जानाय जादों। मेनलि जोंहा कालचार दोननाय जाहैदों, बहाय एक्सप' दङ, स्पर्ट्स दङ। गतिके बेफोरखौ लाफाजोबनानै जे फेस्टिभेलखौ खालामनाय जादों। आरो जेनेरेलि जों बयबो रंजानो हायो, बेखौ जोङो दिनैहाय मेनलि जों बेस खालामदों। दिनैहाय बे फेस्टिभेलाव मानसिफ्रा फैगोन, जोंनि जायगानि नङा, गोबां बाहेरानि मानसि फैगोन आरो बिथांमोनहा फैनानै जुदि बे परिबेसखौ मोनोब्ला मोजां मोनलांगोन। आरो जोंनि दैजिं फेस्टिभेलनि मेइन इन्टारेस्टआव बेनोमोन जे बे दैजिं फेस्टिभेला मोनसे समावहाय ओरैबायदि साग्लोबदों, माने सारा इन्डिया आरो जोंनि भारतनि बाहेरायावबो बे साग्लोबदोंमोन आरोखि। बे फोरबोआव बानजायनाय जादों हेलिकप्टार गाखोनाय, गुदुं बेलुन गाखोनाय, गराय गाखोनाय, मैदेर साफारि, गोबां रोखोमनि दिन्थिफुंनाय, सोरखि गाखोनाय आरो बायदि रोखोमनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि थावनिबो लानो हागोन। लोगोसे जर'खायै गाबगोनां हारिमु हाबाफारिबो बानजायनाय जादों, जेराव बिटिसि हालामनि गोबां मुंदांखा रोजाबगिरि महरगिरि बाहागो लानायजों लोगोसे बायजो हादोरसानि रोजाबगिरि बाहागो लाफैगोन आइ रिभार फेस्टिभेलाव। मख'जाथावनादि थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा खुङाखैमोन दैजिं फेस्टिभेल। नाथाय थांनाय बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिया रादाय होदोंमोन BPF सरकार फैयोब्ला दैजिं फेस्टिभेल खुंनाय जागोन होनना। फैगौ बोसोरनिफ्राय फिन मुलुगनां खोलोबाव मिन्थिजानाय दैजिं फेस्टिभेल खुंफुंगोन। आइ रिभार फेस्टिभेल बेखेवना होना बे बाथ्राखौबो मिन्थिहोबाय बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा फानिराम ब्रह्म बिथाङा। बे जायगायाव जों दैजिं फेस्टिभेल खुङोमोन। थांनाय 5 बोसोराव बे थांनाय सरकारा बेखौ बानायनाय जायाखै, खिन्थु फैगोन जोंहा नेक्स्ट इयारनिफ्राय जोङो दैजिं माने फेस्टिभेल जिथु इन्टारनेसनेल बे माने इस्टाब्लिश जादोंमोन, मिथिजादोंमोन, जों बेखौ माने खालामनाय जागोन आरोखि। दिनैनि बे आइ रिभार फेस्टिभेल बेखेवनाय हाबाफारियाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारी बिथाङाबो बाहागो लानानै गोजा फिथा हानानै बायदि बायदि दिन्थिफुंसालि बेखेवना होयो। এইটো একচুয়ালি আমার दैजिं फेस्टिभेल নহয়। এইটো दैजिं फेस्टिভেল আমার অলরেডি এটা কমিটি আছে। दैजिं फेस्टिভেল আমি একটা রেগুলাইজ করে যাম, আমি প্রত্যেক বছরে কৰিম, কিন্তু আমি আমার সরকার হওয়ার 2 মাহে হল, গতিকে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন নহয়। সেইকাৰণে এইটো दैजिं নহয়, এইটো হ'ল আই ৰিভাৰ, তাত এটা বেলেগ কমিটি আছে। ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে। মই যিটো আহি চালোঁ, মই যিবিলাক পৰ্যটক ইয়াত পিকনিক খাবলৈ আহিব বা পিকনিক খাই ভাল পায়, মই সকলোকে মই অনুৰোধ জনাম, আহক। ইয়াতে বহুত বস্তু আছে, ইয়াত কলা কৃষি আমাৰ বহুত বস্তু চাব লগা আছে। আমাৰ যি লোকেল ইউথছ গতিকে বহুত ধুনীয়া পৰিয়া সজাই থৈ দিছে, আহি আহাৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। फारसेथिं आइ रिभार फेस्टिभेलाव गोरबोनि देंखोगिरि जुबिन गार्गनि गोसोखां खाम्फाबो बेखेवनाय जायो। जुबिन गार्गनि गोसोखां खाम्फा बेखेवना आलारि बाथि फोजोंना बिबार बावो जिल्ला बेंगिरि जतिन बरा बिथाङा। আজি আই ৰিভাৰ ফেষ্টিভেলৰ মুখ্য দ্বাৰ ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় EM পানিৰাম ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই ফিতা কাটিছে আৰু আজিৰ পৰা আমাৰ এই আই ফেষ্টিভেল আৰম্ভ হৈছে। ইতিমধ্যে সকলো ষ্টল আহি পাইছেহি আৰু ৰাইজ বহুত উৎসাহিত হৈ আছে। আমাৰ আশা কৰিছোঁ
সকলো জনসাধাৰণে ইয়াত আহি নতুন বছৰৰ নতুন পৰিৱেশ উপভোগ কৰক আৰু সুন্দৰ পৰিৱেশ সকলোখিনি ব্যৱস্থা আছে পিকনিক স্পট আছে ইতিমধ্যে জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টেচু এটা ইনগ্ৰেশ্যন হৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানবিলাক আহিছে সকলোখিনি সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে আহক সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ সকলোৱে আহি যেন এই উৎসৱ উপভোগ কৰে থ্যাংক ইউ সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত কি আহ্বান জনাব বিচাৰে কেতিয়াবা ইনডিসিপ্লিন সিচুৱেশ্যন ইতিমধ্যে আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে আশা কৰিছোঁ যিহেতু এটা উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ তেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ যদি আশা কৰা নাই আমি থাকিলেও আমি তাৰ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত আছোঁ নতুন বছৰ আহি আছে আৰু পুৰণা বছৰ শেষ হ'বলগীয়া আছে এতিয়া নতুন বছৰত ৰাইজে আনন্দ কৰে তাৰপাছত গাইডলাইন SOP জিলা হিচাপে কিবা কৰিছে ইতিমধ্যে আমাৰ পিকনিক স্পটবিলাকক আমাৰ যিহেতু টুৰিজিমটো আমাৰ BTC ট্ৰেন্সফাৰ ছাবজেক্ট গতিকে তেওঁলোকে বিভিন্ন জেগাত টুৰিজিম স্পট অ'পেনিং কৰাইছে আৰু আমি সচৰাচৰ কমিটিৰ লগত যেতিয়া আমি পাৰ্মিশ্যন দিছোঁ তাত ক্ৰাইটেৰিয়া আমি তাত অলৰেডি দি দিছোঁ যে এইকেইটা আমাৰ তেওঁলোকে ফ'ল' কৰিব লাগিব এইখিনি কাম কৰিব নোৱাৰিব যদি তাত ভাইলেশ্যন কৰে আমি পাৰ্মিশ্যন কেঞ্চেল কৰি দিওঁ ভেহিকেলৰ কাৰণে ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টটো আমাৰ পুলিচৰ লগত আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে তেওঁলোকে এইখিনি চাব আৰু জেগাই জেগাই আমি ফিস্কিং কৰিম আমাৰ যিসকল মদ্যপান কৰি আহে তাৰ কাৰণে আমি DTO আৰু এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছোঁ তেওঁলোকে জেগাই জেগাই এইবিলাক ৰেড কৰিব নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট বড়ো লাইভ 24